Dobrodošli, dan 2 vlogmesa. Drugač, jaz tu snimam dolge videe, se pravi vloge delam in tam v bistvu odpiram vse, tako da tle pol sam pokažem. Tako da današnji drugi dan je jajček. Zdaj si bom najprej kofe naredila, pol bom pa naredila še za jest, pa valjda pokažem. Čin. Buča gre v pečico. Koliko je lep tale kompletek, bom zdaj povohala, da vidim, kako diši. V ozadju se kuha krompir, pa korenje. Honey, jasmine and white musk. Ok. Zanimivo. Ful diši. Si bom roke namazala. Jaz sicer lasona za telo niti ne uporabljam, pa imela kar za roke, zakaj pa ne? Ful diši. Ful osvežilno, ful frišno, res. Pa nežno. Obožujem. No, cool. Hudo jo. Skozi se mi hrestač vrti v glavi. Tole tako lepo diši, tako da svetovno, evo. To bom v bistvu imela kar za roke, ker se pač po telesu ne mažem z losionom, tako da ful diši. Bučna juhca bom zlila v posodico, pa bom imela za jutri, zato ker sem že jedla, pa nisem več lačna.